inyanga yokuqala umuntu okuqala wafika emhlabeni wathwasisa ubani ila sibuyela khona sayibreaka ke manje mina ngifuni mina ungene kuma YouTube mamela abantu ukuthi bathini give opinion yomunye umuntu asikhulume idlozi lakhe into elikutshela yona likubonisa kwelamathonga ukuthi kuyenzakalani uNkulunkulu makadala izulu nomhlaba wadala ingilosi yabona ukuthi ngizoba nyathela amakhonzo uJesu uAdam amen uAdam akusumuntu oqala emhlabeni amen uNkulunkulu maka omkhulu omkhulu makadala izulu nomhlaba maqeda wadala yini wadala ama-angels lento abayengesilungu bayibiza yini ama-angels so uAdam akusumuntu oqala ukufika ukuphila emhlabeni ngoba namhlanje kunemimoya mama kunemimoya ephila entabeni kunemimoya ephila emanzini kunemimoya ephila nathi nama-jeans nalabafana abancane labo abayini ayindalo kaNkulunkulu ungizwe kahle so makathi yena inyanga yokuqala nesangoma sokuqala esafika emhlabeni sathwasisa ubani ungizwe kahle ke namhlanje hayi sizoyihlaziya kahle kunabavikeli basekhaya abavikeli basekhaya idlozi lasekhaya liphila kuwe phakathi kuwe elikhuluma nawe njalo bese kube nezindlondlo kube nani kube nezindlondlo zasekhaya indlondlo zasekhaya